je bilo prije Crna Gora. U Srbiji, Sandžak je bilo jedni digital. Vidite kao da jedni već da radite da se odvojamo od rečenca. Nek se opušta ljeta od eto vam ga, doslovno, mi hodamo tamo, prijedaju, Jante, doslovno vam ga, eto vam ga, doslovno. Mi sad i ne pronalazimo kod druge prijezavi da. Znači, nikad ne mogu.